chỉ bay ule mấy ni som lệ pan ni anh à doctor lệ engineer in thiam lâu anh chang về lệ ta Special Judge Prevention of Corruption Act Dr. HTC larin chana chuan vo in ni som pan ni thanga sang ni som ni pathum hian cheng nuai som ni le pakwa singli sangriat zariat som le pakwa ti chingpen thu buaya National Rural Health Mission NRHM Mission Director Hui Dr. N Palai le Directorate of Health Service EEA Thin lal sang liana chak chuak chu thiam lo achan tira khreman ni dan tur hi ni som panga thanga sang ni som ni pathuma apuangang Dr. N Palai le lal sang liana hi zela da turin kot chuan arelani Dr. N Palai le lal sang liana chak chuak thu buai hi Ministry of Health and Family Welfare Nuaya National Rural Health Mission 3rd Division 10 Aizawl Civil Hospital ti changtlun na tur sum kumsang ni pasaria cheng vai bel chesom Mizoram State Health Society anron pek ti chingpen na thu buai ani he thu buai hi Vigilance Department Deputy Secretary Government of Mizoram in nisom ni thali sang ni som pania CBI hena thu buai aputlu atanga ir chuakania thu buai thelu na chuan cheng vai bel chenga le point pasari palizat man kholo anga tarlan ani thu buai te pakhatna tirwaya Republic Veng Aizawl cheng ming hian Aizawl Civil Hospital compound hung thatna tur poisa hi pek thinania awaya poisa pek chu hi cheng nuai som pakwa sing sari sangriat zet ania he tirwaya ti hi muzo ani lo thung panni na vulmoi ats uak nei tupa pulal buta mingin khas memo te siamin spiral binding machine le VHSL folder te leina man cheng nuai ni singa sangruk zathum somnga zet chu mangaral anga bil siamania chuti lain pulal buta hian engma a hriat lo thule he khol hi nu chui lain mu tura lo thu tarlan ani pathumna warehouse sakna tura architectural drawing siamna tur sum cheng sing sari le sang khat zani somli paruk chu Anthony Zothan sanga minga sum hi pek chuak ania he sum hi thu buai nei tu pulal sang liana chak chuak tan a chen na ina penge ya pu ani ti chuan poisa chingpen zong zat chui chua hi cheng nuai som ni pakwa singli sangriat zariat som pakwa zet ania CBI lamte charge sheet theluang hian kot chuan ni som pakhat thanga sang ni som pasari khan section 420/468/471/477A R/W120B IPC le under section 13 close 2 R/W13 close 1 close C close D of PC Act 1988 angin Dr. N Palai le lal sang liana chak chuak te chunga thu buai siam sak anita ani thu buai fin fiana atan hian CBI lamte hian thu khretu mi somthum pariat jet kota thu an chian tira thu buai nei tu Dr. N Palai hian ama baka thu khretu dang pahni kota thu azo chian tira lal sang liana chak chuak chu ama tan thu khretuwa ading thung thu buai pakhatna tiruata Republic Veng Aizawl minga Aizawl Civil Hospital compound hung thatna tur poisa hi pek thin ania awaya poisa pek chua cheng nuai som pakwa sing sari sangriat zet chung thuwa hian kot chuan Health Department atanga poisa pek chuana bil le bank che krang tele tiruata bank account na poisa lu dan te baka thu fetu rang te thu soya tangin hemi apu na hian tiruata Republic Veng Aizawl cheng ti hrim hi muzo ani lo baka tiruata minga contract na pek le sarkar sumpai ti chingpen na hian Dr. N Palai hi amata nemo mi tu emo du sak bik na nein sarkar sumpai ti chingpen apu na hi CBI lam hian fin fia ngain thiam lo achan tirani heti lai hian lal sang liana chak chuak ro chu Dr. N Palai ne na in thurwala he sumpai hi ti chingpen apu na
a thiam lo na hi CBI lamin an fin fia zo lo tia thutluk na siam ani thunga thu buai pahnih na diklel taka lalbuta vulmoi atsuak nei tu pa hne na tanga spiral binding machine le VHSL folder cheng nuai ni singa sangriat jathum somnga aleya pu na thu buaya po Dr. N Palai hian lalbuta hne na tangin khas memo lada kha lo blank khas memo alak thin thu te hetiang bungrua hi vulmoi atsuak hian an nei ngai lo le health department hne na phei chuan an thal hau lo thu CBI lam hian an fin fia ti chuan Dr. N Palai chu ama ta nemo midang ta nemo po in a sarkar na tho na chu diklo taka manga pu na section 13 clause 1 clause C le clause D of the Prevention of Corruption Act 1988 le sarkar le khapoimo ti diklo lui na ba ka le khapoimo diklela manglui anga pu na angin section 471/477A of IPC nuaya thiam lo chantirani la sang liana chakchua kero chu Dr. N Palai ne na in thurwala e sumpai hi tiching pena pu na athiam lo na hi CBI lamin an fin fia zo lo tia thutluk na siamani thung thu buai pathum na cheng nuai sari le sing khat le sang hi jali somruk pakwa JMT Architectural Services Zarkot Aizol nei tupa Joseph M Thiakan PW10 Anthony Zothan sa kaltlangin lalsang liana chak chuang hne na warehouse sakna tur lim tha drawing ilo buai puina tur mana tangin ape ti thuwa po he poisa lo ruwa man saka ma lo lak pui tu hi Dr. N Palai thoni in he poisa hilal sang liana chak chuak hi pek nge ani ti hi CBI lam thunei tu te PWS 10 13 16 25 35 le 37 na te thu soi manga fin fi ani bil le kha hi Anthony Zothan sanga mingin akhiat puina ni silova a ming sain lem manga siam ani bok ti fin fi ania hei wang hian Dr. N Palai le lal sang liana chak chuak te hi section 13 clause 2 R/W 13 clause 1 clause C clause D of PC Act 1988 R/W 120B IPC le under section 471/477A R/W 120B IPC anga thiam lo chantir anni bokani Delhi versus Central Supreme Court in Delhi at thop tatlat mai AAP kai hruai Delhi sarkar chuan chakma changin Supreme Court chuan Delhi sarkar chu National Capitala Services a thu nei tu ti in bureaucrat te chu athu hnuaya omman ni atia ma se ko chuan Delhi sarkar thu nei na chuan public order police le len a huam lo ati thungani LG chu services kai noya Delhi cabinet thuron angin akal turani ti in apex court chuan a soya Delhi sarkar hi state dangte ang bokin representative form of government IO ania hei baka union power ti len chu constitutional scheme kal ani ti in court chuan a soya administrative services chu legislative le executive domain atanga lakhan ani chuan minister chu civil servant te thunun tu ni na lak sak ani dona civil servant te chu executive te thutluk na bo zuya ti hlo thling tur anni ti in court chuan a soibok Supreme Court chuan Delhi a ni tin in en kol na chu mi pui than sarkar kuta om tur ati boka chuta chuan IAS te Delhi sarkar department rang da te chu a huam vek ati boka 5 judge bench Chief Justice DY Chandrachat kai hruai chuan democratic form of government a chuan administration real power chu elected government kuta om turani democracy manga mi puiten sarkar an siam chuan officer te thunun na anei lo ani chuan principle of triple chain of accountability chu chuang tlai ani ang tina soibok bench chuan officer te na minister te na report an siam lo le an thu an zom lo ani chuan principle of collective responsibility chu ti buain a om ti na ani ati boka officer te chuan sarkar thunun na hnuaya om lawa in ngain chu chuan
an accountability le governance atital don ani tia soin 5 judge bench chuan a soibok ekhaisi Delhi sarkar le central te National Capitala Administrative Service thunun tu jok ni inchu na ania Delhi sarkar chuan Delhi IAS te angchu an thunun na hnuaya tanga lak sak an ni atia heng services te hi central ruat LG in athunun ani ekhaisi kumsang hi som hi pakhat khan 3 judge benchin an ngai tu hnuwa constitution bench lian jok ngai tu turin an tia India ram pumin anga event ni in Delhi services thunun tu jok tunge tia kumsang hi som pakwa khan 2 judge bench chuan solid verdict pe in 3 judge bench ngai tu tura ti aloni to ani Pakistan Prime Minister Louis Imran Khan chu thole niam man ani nuwa ei ruk na in nam noya pu na chu thutlinga pom ania man du lo na lan tir tu te awangin an rampum abuai vek ani police te chuan Imran Khan man du lo na lan tir na awanga tharum tho na thlenga mi pariat vel thi anom to thule mi sang khan zali an man tlin to thuan soi tharum tho na met mit turin sipai ko lu an nia lung oi lo te sarkar thil khoi to lo turin na takin an wawhal Imran Khan hi an ram e bar din mun an hiam lai takin sipai nena anin ka thalo kal zel nen manani cricket star Louis kumsang hi som pariat le sang hi som hi pahni inkara prime minister lo ni to hi thiam lo chantir ani chuan mi pui ai o in pi sa alu a theidon lawa adam chung po ani theya in than hi kumin kum to pa nei turani Pakistan a sipai te hi nuclear ral thuam nei rama hian hu hang an nei nak le a tuna Imran Khan man na le athu buaya po hian a phena om lian tak an ni rinani mithiam ta chuan kumsang hi som pariat in thana a chak po kha sipai te pui na ni in an ngaya thu nei na a chana tanga pai thak ani hnuai ero sipai te soi sel tulang sar ber ani zui ta zo kani ni lai ni khan prime minister ani lain dan lova an ramin thilpek adon thala puna thu zo fia ania he thu buai hi election commission in an hek na ania ama hi chuan diklovati engma anei lo ni inai soi amani chi khan ven him na thok tu tam takin kumsom sari mi hi thu buai danga kota ain lan tur lo manin police lir theinan hruaya Imran Khan kai hruai Pakistan Tehrik-e Insaf PTI party chuan Islamabad an ho tu pa man hi in ru bo na tia soin kota khin an tumani Jasin Imran Khan hi police custody ya niriat om turin na tia hemi nuwa bel adil thayang prime minister atanga pai thak ani nuwa Imran Khan hi eruk thu buai zat chuang siam sakania thaeng emozat man tum aloni to a ma se ama thop tu ten man tum tu te lo dang zelin an man theilo ani adan shami jinga pakhat Sher Afzal maruat chuan aklain chu atha ti asoi Imran Khan hi nikum April tha khan parliamenta rin tok a hlo lo wangin prime minister atanga pai thak ani November tha khan wazari bata in than huai hot ma nora a campaign lai bein akea ka ani ama be na tur hian intelligence official ten ruah man na an siam ni in asoya sipai te ero chuan an phana sa hle prime minister Louis Imran Khan man ani nuwa hian man ani du lo na chu an party mi ten na satakin an lan tira ningani khan Lahore kor komandar chen na in an lu chila chandelier ti chia in ar on strawberry le golf club an ti chia in an la chuaka heng thil te hi mi pui te sumalei ni in an soya lir theile van tlang thil tam tak halani bok nilai ni khan Islamabad ta kong pui lian pera lung oi lo le police anin nor na sa le boka police za somli panga chuang liam tuar anom ni in police chuan an soya muan om takalan tir kan tuma ma se police te hian min lo bei ti in mi pui jinga pakhat akuta lungle tiang kenga mai tuam chuan BBC rila kan thi ma emo Imran Khan chu ani ma chu kan kal zelang ati bok sipai ta chuan thole ni kha chu
hun thim ani thu soin lung oilo nalan tir tu te chu vuain sipai le van tlang thil an khoi le ani chuan an chan let ngei tur thu an soi ani police in lung oilo nalan tir tu an man zinga PTI fuai tu hlun pahnih po an tela pakhat chu an secretary general Asad Umar ani ramdang atanga number khiat lova call tamlu tukin India a WhatsApp mangtu te ati buai mek India a WhatsApp mangtu tam takin an number khiat ngai lo ramdang number ni box sia tanga call an don forwa wangin phun noina au nuwa WhatsApp chuan a mangtu te chu heng number hi low block tur le report zel turin an ti ani Indian tam tak chuan audio le video call an don an screenshot te chu nasatakin social media an the dal hloma India hian WhatsApp mangtu mi makta duai zali somriat pasari chuang omin khovela mangtu an tam ber na ramani sarkar thupuang tu point service provider ten spam call chungchanga hian a mangtu te kai hruaina ati chuak ti asoi mitam tak chuan an screenshot chu online a an the dal hloma Asia chim chak le Africa atangin call an dong na sa hle ni in anin soilom hetianga call dong thin tam jok chuan tun hnaya na sa takin hriat ngai lo ramdang number atanga call an don hi apung na sa hle ni an soi NDTV in athu chua apuana messaging platform hian amang tu te chu epa privacy control mang tu le an account a him nan an mimal thil te chu phone number an nei te chavin an en theya da turin an ti ani heng account te hi WhatsApp a report in thlen ula keini point atulangin ma kan lo la anga platform atangin kan pai theyang ti in company thupuang tu chuan Times of India chanchin bunhena asoi bok an platform a hetiang mi ti buai thin te ven nan hian WhatsApp chuan March tha ringot khan account makta duai li le point sari zat anti top ti asoi company hian amang tu te online scam fraud le thil dang laka an him jok nan an man roda te man dan zirtir na po anti chuak na sa ti asoi bokani tun lain mizo zinga po WhatsApp ben tok an trek maya hei hi WhatsApp official ni lo mangzinga atam zuala confirm khur apoimo hle maya tin trulawa mi account in hack sak mai te hi chin lo top turani tin WhatsApp official nge mangzinga po ben tok an tam em a chen khat phei chu an sim mai ni lovin an phone IMEI thlenga ben sak te po an neya WhatsApp kan mandana confirm khur po angai hle ani Myanmar chanchin bumi pathum le mihring dik na chan vo hum hal tu panhi te chu Thailand a dan lowalu ta pu an nia wangin an chung thu ngai tua ani dona thon ho an ni mai thei athiam lo zoka an tang ni chuan Myanmar ma thon ki ran ni dona an nun na atan a hlaum nin heng mi te hian an soi February ni khata sipai ten mi pui sarkar an he chu nuwa chanchin thar boi pui tu tam tak te chu Myanmar ma an mana thiam lo chantir me kan ni lung oi lo nalan tir tu civil mi za sari chuangin sipai le police laka nunna an chan to a sang tam tak manan ni thu BBC chuan ata lang heng mi panga thai thu nei tu ten an mingan ta lan lo te hi chiang mai khopuya police ten pathian ni khan an manani chanchin bumi pathum te hi news media lar Democratic Voice of Burma DVB ya thok an ni dan lova Thailand rama luta an pu na thiam lo an changani chuan an rama thon let ngal an niang news media dangte angin DVB hi Myanmar ram chunga na tho khap sak an nia DVB hian Thailand thu nei tu te chu heng mi te hi an rama thon let lo turin na takin an nor ve meka an thon let ani ngat chuan an nun na ata na hla thu an soya Bangkok United Nations High Commissioner for Refugee le ramdang tranpui turin an ngen mekani India chuan kumliam ta chungin Russia tuial thei alak lu chu amma kum aya alet som zeta tam ani ti sarkar hnuaya Bank of Baroda chuan a soi Asia a economy lian ber pathum na hian Moscow atanga tuial thei thlit fim lo alei tama wang hian
US dollar tluk le ding on nga lai a hum thei pha ni na soi bok Russia hian Ukraine aruna wanga rek nan khothlang ramten a energy an leisak thin anti top mek lain India in a leisak atipung ve thungani Russia hian mantlom zokin ramthen khat China le India le atanga te afala India hi khowela tui al thei lei tam ber pathumna ani kumsang hi som hi pakhat kha chuan Russian tui al thei alak lu hi ramdanga tanga thlit fim lo alak lu zinga za a pahni emo chawania kumliam ta ero chuan za a som ni zet atling ni in Bank of Baroda chuan a soi India hian kumliam ta chunga Russia atanga tui al thei alea wang hian ton khata dollar somriat le pakwa vel ahum thei zel ang ni in tarlan ani bok US le Europe ramten India hina satak anorin khothlang ramten Russia thil la lut lo tura angen na chu azom du lova Russia in Ukraine arun chu dem na thu soi ve ngai turin New Delhi hi an phut na sa hle bok India hian ain nga na chu alak lu atangin ania mire thei makna duai tam taktan Moscow atanga tui al thei alei hi athazok ni ina soya mantowa ramdang atanga lalut ve thei ani lo thu asoi bokani Ukraine indona achu anwa Europe ramte chuan India ain Russia atanga energy an lei chu alet rukina tamzok ni in External Affairs Minister S Jaishankar chuan nikuma tvia an komna asoi Europe hian alak lu hi atitlem thret zela chuti lai chuan amamo tok ang ti buai lo turina kallati hetiang hi akal danani awangin Europe hian mi khat thil thuwa anti top thut theilo ani atibok tundin muna Ukraine indona hian top lam alapan mai mel lova hewang hian Russia hian Asia energy lalu tam berram hena hian mantlom zoka azor zui zelarin omni in mithiam te chuan an soyani energy analysis farm Vanda insight ami Vanda hari chuan Russian thlifim lo tuyal thei hi mantlom zokin rampani India le China hian azor zelang ati India a tuyal thei thlifim tu te point antipung thei dona indo atop huna ero angai anga ankal le mai tur thuan soyani heti la hian Wagner mercenary hotupa Evgeny Prigozhin le pro Russia sources tengei point indona frontline na Ukraine lamin mason na sa takan nei anti chungin Russia lam chuan an phanas sa hle thunga Russian Defense Ministry chuan frontline na point engemaw zata breakthrough ti chungchanga telegrama mimal thupuan te hi thilthleng tak nen ain millo ti ina pha ani Institute for the Study of War lam chuan Ukrainian forces ten Eastern Bakhmut lama mason na an nei na saviau ti anta langa frontline kilometer ni zeta Ukrainian Air Force te chuan Russia target munsom palia strike an nei ani Ukraine President Zelensky an counter offensive nan ala malutuk atia US based think tank chuan Russian Defense Ministry lamten Ukrainian counter attack hi an ria a ma se an sipai ta jinga phul hlut na aumlo nanan haider anti pro Kremlin Russian war correspondent Sasakots point Ukraine counter offensive an tranto ative thobok Russian war correspondent Alexander Simonov chuan Ukrainian ten Bakhmut bul village of Bodanivka a Ukraine lamin square kilometer tam tak anla atibokani Wagner mercenary group ho tu pa Prigozhin le Russian military reporter te chuan Ukrainian Bakhmut le ache vela counter offensive na satak antranto antia Ukraine President Zelensky an counter offensive trantur hian ral thuang andu khop anla dong lo ni in ain chala mase Poland chuan Ukraine hian ral thuam billion som thum man hu an dong to ati thungani